ti trabaho yu Tarimaanan nyo ti agtrabaho. Masapol na pintas ti pan nakaramit ti balay may. Ayabamaw, nagiti karpinteraw, piling, tamangandan. Ay na, madamdama pay. Naladaw da asimrot. Iso amaladaw damat ang amangan. Anya? Ay na, kababain, piling. 10 minutos mutla naladaw da. Uray man, nagkuna nga ni agladaw-ladaw da. Awa na, malugi tayo tatang. Anak ko. Sige, sige. Agawaan nyo ti agtrabaho. Magtrabaho tayo daw. Di kayo kumanita dito. Madamdama pa'y tipangan. 10 minutos pa'y. Piling. Nagpauitan ni Manang ti kwarta, tatang. Way, nairwar ko pa yun Itad ko ti sweldo dagiti nagkarpinteraw. Yagyaw ta, siya kung timangtad iti sweldo da. Ha? Ta imbagak asyak timangtad iti sweldo da, tatang. At to iti sweldo, sitaw. Bilang no adda reklamaw, ibaga madagos. Nay, kurang sa iti limagasot da ito'y piling. Inlista ngamin tinaldawak. Da ito'y ti papilan ang ilistaak, nay. Kita. Wan, gamin kisay ko, tinamin adwa pa nagpunggam itikinan mo nga inapoy kan si daan. Ha? Kano kasdi nga agmerienda ka, agdubli-dubli ka amangan iti hotcake. Anya? Kano agsakit ti tiyan mo, kat agsiar ka. Nagbuslong ka nga gusar iti danog. Dua at timbati pag flash mo, ta mabarado mo ti baul mino, kas di nga agsiar ka. Ta nagadumot nga minti kankanam. Anya? Inkisay ko amin dagita. Ti kunam siguro sa anak nga agpalpaliiw. Piling? Ala, mabalin mo ti agawit. Ay. Ta itad kumati, sweldo dagiti kakadwam, sito. Ala, inayadan nyo nga isirak ti kabarbaro asofa. Tay LCD at TV. Inayadan nyo abagkata na. Numadadaala day ta, bayadan nyo. Sige. Inayadan nyo. Awan, ma'am. Inayad! Awan, ma'am. Ato'y ti kumbuyo. Ala, gawit kayo. Nay, asino tigim matang kadagita, piling? Hulugan na kita, tatang. Anya? Adda pa'y mula to'y supata dito'y balay. Kantitibay. Kar-aramit ti balay tayo. Isu-asukatan tayo namin niya kargana. Anya? Kit pangalaam nga iti pagbayad mo, anak kaw. Kit awan mo trabaho. Kat ni man ang Sonya Binulan mo't nga agpaw iti kwarta tayo. Ay, di kalamaas yan ijay kabsat mo. Dakal tinagastos na dito'y balay tayo. Sana bale, tadakkel ti sweldo na. Dolyar ko naman. Ala, tulungan dakit din nga gisimpa dito'y balay. Talaga nga ipadawat mong dagiti daan asufayaw, manang pilay. Won, silay. Yawid mo na kita. Kung na kita daan na lamisaan. Ay, talagang agsukat kayo iti kagawaan na. Wala, tapno maibagay iti kararami da balay may. Masapul abaro amin ti kagawaan may. Sayang mat no, ibalang may. Iso nga ipadawat ko langan. Ila ko kumangam saanan. Taadumot ti kwarta may. Ha? Ay won, anya trabaho silay. Awan nga raw, manang. Agsapsapulak. Kaya't mau ti agkatulaw. Ha? Ay, una. Asino ayat nagsapsapul iti katulong, manang pilay? Da kami Ha? O sige, kaya't ko, manang pilay. Naimbag nga oras yu, tataandong. Adda akon. Ha? Anyat gagaram silay balasang kaw. Umayak agtrabahon Di mo't inaladak nga agbalin na katulong yaw, tata. Ha? Nay. Pastor kanyo, tatang. Ha? Napintasan to'y balay tayo, tatang. Iso ang masapul nga damotin katulong tayo. Anya? Ala, sumrakan sili. Tarugyamon ti agtrabaho. Agan samot ka nun katulong ti kaaruba tayo a feeling. Sito. Ni feeling a feeling rights. Wang, nadamag kumut daytan. Unay kat ti kina feeling na dadya babain.
Kunam malano isotibos ije balayda. Piling nga raw. Kunam malano asino nga agsasao da di apilingan. Kasla iso ti aggasgastos ije balayda. Kat awan mo trabaho na. Win nga raw. Ay, jak malipatan ti naramid na, Melissa. Inkis sa'y nakaamin na akinang ko ini nagtrabaho kaya balayda. Pinagbalinak pa araway. Anya? Ay, jak tumaulit ang tagtrabaho kadakwada. Nadidigra ka, Melissa. Ay sus! Di kaya agwalwalis, tatang! Anya, nagrugit nga raw ti paraangan. Trabaho ti katulong tayo dayta. Ada nga ro din katulong tayo. Ha? Ay, sile! Apay ka di manang piling. Si kaman ti agwalays. Anyat kukuha maya. Kwa, aglablabaak manang piling. Malala. Inka ituloy interaramida ang balasang kaw. Tasaklatan ti agwalays. Ay saan? Ni Seli ti agwalays. Katulong nga raw. Ha? Mala, ingkay kat agtugawan, daddy. Anya? Anya manday tanga hawag mo kanya kon piling. Daddy! Daddy manen nga. Daddy, tirong ba nga yawag ko kada kayo? Tabak ng tay nga ro doon. Ibagay ko mati awag ko kada kayo tadakkel nga ro kat ti balay tayo. Anya? Alan, daddy, ingkay agtugawan. Agrelax kayo kidi. Agsikawil kayo di ti race. Tan alaan nyo tay kaslabiga o ti kadakkel na apaypay. Taag di 4 kayo nga agpaypay di tirasa. Tapno madlaw abak ng tayaw. Ay na, tila ibagbagamay piling. Kababain anak ko. Ay na, ipadlaw yung madangabak ng tayo. Anyat sir BJ, doktora nga anak yu di abroad ngay no. Di kay agin jawi. Anya doktora manen nga ibag... Alalaki din, ingkay agtugaw ijayan. Trabaho ni Sili ti agwalays. Ay, Ala, Sili, agwalis ka pa ya, sa kanto aglaba. Wan, manang piling. Madam, kunama. Ha? Wano, senyorita no isaw. Katsarmat tiyawag mo kini dadek. Wano, senyor no isaw. mano ti imbagam asweldo ni Silay, piling. Saritaan mila day tadwa, tatang. Kut itid mo ati sweldo na. Tamakabulan dito'y balay anak kaw. No apay mo't ngamin na nagalala ka payla iti babaunin Kaasi mo di kabsat mau. Iso pa paggasgastosan na dayta. Ay na, di kay ka din sumanaw. Yagyon ti kwarta, ta itad kunti sweldo ti babaunan tayo. Daddy! Mabalin ka day, adi nakawagan iti daday. Ay na, sumgarak ang makangag anak kaw. Anya kumati, madi iti dayta. Mayat kit di tapno madlaw abak nang tayo. Anya abak nang asasawa mo't aya, piling. Ay, di ka lagbain iti kasta nga ibagbagam anak kaw. Kitaan yung mat ngamin ti balay tayo Nagdakkel na balay tibak nang daytoy. Iso nga ibagay tayo mat Kan baliwan yung matan ti panagkawkawisyo. Anya? Agkurbata kayo. Ay, pagkurbatain nak dito'y balay? Amumutya sa anak arumrumur anak kaw. Ay, nagloko kan? Katrumar kayo mat ngamin asag paminsan. Ha? Agrubat kayo man ki data intay mang restaurant. Ay, masaduta ka anak kaw. Kinsayang ti kwarta. Siyak ti aggastos. Unay nga danag yun na ya. Ilibre kayo, tatang. Ay, daddy. Ha? Kan intay gumatang iti na pintas abado yo. Ta agkurbata kayo. Ay sus. Di kay akang mat dito restaurant tatang. Ha? Nagbuguak mo tanak kaw. Akut saraken agtinidor kayo. Kababain. Nakakurbata kayong akam kamot. Kit man ano kumaaya. Jak ngarod mo't na irwam nga agkutsara kin agtinidor. Ay na, ikarigatan tayo ata ni kababain. Aglanglanga kayo pa'y abak nang. At to'y titinidor. Ay, jak amo anak kaw. Kut uray gaman yung latan sayo pagkiling-kilingan. Tudok-tudokan yung latan ta si dayaw. Ha? Ala, igaman yung. Taag picture tayo. Taipos ko ti Facebook. Ay na, mabisina kon. Tila'y paparamid mo makanya ka anak kaw. Ay, agawid ka. Ay,
Timakder kayo mata. Ipabalkot mo na itan. Ta ijay balayan ti panganan ta. Ay, umuna ako ni Jerwar, anak kaw. Oy, Daddy! Mabit lang! Nay, natinak ti kurba tayo, Daddy! Manang Piling, kaano ngay ngagsweldo ak? Inton umaya bulan, taawang pay time ko ama pa nag-withdraw di bangko. Kastaman ti imbagamon iti napan abulan. Di ka di madanakan. Tanakabangko ti sweldom. Gulpiyom ton nga alaan. Kasla ornong mumut na. Ay, sa bagay matkit di ah. Won, may mayat ti kasjay. Tama ka urnong ka. Nay, di alahas kamutan piling. Una, gimata nga mamay. Kakaisuna nga damay gatang. Ay na, agasam, nakasingsing amin na ramay mo ah. Duapay tarilaw. Nay, ay na, agsinumbanger arilo ah. Nay, talon sapay takwintas mo. Ay ka, una, kakaisuna nga day gatang. Ay na, talaga apiling kamutan niya. Agtal na ka mamut sito. Oy, dinak matagibasit itan. Taadan maipakitak nga alas ko. Kankas makita yung matibalay may, dakulan. May ibubuga na ako, sito. Saan la apiling mayamanin akas ibagbagayo. Talaga ang mayaman itan. Anya? Agawid ka noon ni manang mo, anak kaw. Ay, agbakasyon manon. Wait, saan nga agsublay ijay abroad, apaman na makaawid? Anya? Ne, apay ngay. Kasano tayon ngay? Kasanon tigastusan tayo itinal daw. Anya kasanaw, kit makiasawan. Kit dito'y balay, ti pag naidanda iti asawa na. Anya? Dakal, ti karbangan da dito, ita nagtinulungan da gayam nga agnubyaw, tinagastos dito'y balay. Anya? Kasano tayon ngay? Kit agnaid talata dito'y Gamsaan tan amang namnama iti kwarta, di kabsat mau. Taddan tong pamilya na. Kababain mo't Anya? Agsweldo ak kuman. Tagik katakon kas babaon ninyo manang Piling. Ha? Apay nga gikat ka ngay? Agnegosyo ako ta nakaurnong ak matten. Iso nga itid mon ti urnong ko. Ha? Itid mon at ti urnong ko asweldo manang Piling. Kwa. Awan na. Awan maitad ko. Tanausar ko ti kwartak. Ni, apay nga kasta. Las tugan nakmat. Itid mo kit din. Nay, di ka agbog ka wa. Luklukwan nakmangamin. Itid mo ati sweldo. Awan nga raw, nagastos ko. Lukas na nga raw, idarom ka manang Piling. Anya? Ay, saan Saan, sili? Maasi ka. Di na idardarom. Bayang, agdiskitarak iti pagbayad ko. Promise. Maasi ka kumakanyak, sili, ading ko. Manang Biyana! Agpalaba kayaw, kimoto, baraw? Ay, nasaya atay may kayo, nana aniway. Sumrag kayo Naurnungan ti mo ring may kanitatang kaw. Ay, apag isong arod tiyo o may ikaw. Makamo kayon to nito'y balay. Tarumwar kami, kanitatang ko mapanagpasada no madamdama. Nakauna ka matgayam dito yan, aniway. Awan, Florenda, ta, umay ko ilabandang iti agama. Kunak no saan ka nga umay, so nga imayak. Kunang mga minidikal man nga dapapanam ita. Ay, sa anak anatuloy, Florenda. Hala, Nana Florinda, Nana Aniway, dua kayon nga aglaba. Tatangdanan kayo, adwa. Anya? Ay, nagastos dua kami, baraw. Awan na nyaman na, Nana. Tinapatag, malabaan na giti murang may. Tani, awan washing machine may, nadadaal nga may. Iso nga anusan niya, ti aggalgal. Ay, awan problema, kimuto baraw. Siya kunti manglaba kadagiti brief kan pantalon ta si kati kamisita, Florenda.
Ay na, siya kung dagiti brep aniway, si Kati kamisita. Narigat agalgalan ti brief da. Nangro na ti brief nila kay Kape. Isu asyakon. Siyak nga rudan. Apay aya nga nagtangken taulom aniway. Ay pagudwan ta lang arudan na dagiti brief. Siyak ti brief ni Kimotaw ta si kamot ti brief ti Amana. Anya? Malala. Wanan. Kimutaw, may sa kumalaang titangdanan tangaglaba. Nagastos no duwada apaglabaan ta. Okay lang, tatang. Maminsan mo't lang iti makaduming ko nga may da dito'y balay. Kun saan mo't lang aglaba ti aramiden da dito'y. Agdalos da pa'y, tatang. Agsinublat dala ko ba Ay, saanin. May met no giddan da, tatang. Saan tamo ngamin na masangon ti aglaba, tatang. Kabaelak mo ti aglabay ti kawas konogwa. Ay, saanin. Isupay nga aramiden nyo. Agina na kayo kiday, tatang. Ulitag, saan nyo problemain ti itangdan nyo kada na aniway kan na Florinda. Napakangkon dagiti baboy yaw Kimotaw. Agyamanak, nana aniway. Apay, awan biyahem ita, baraw? Kuding jeep aman manihwag, nana. Kastaya. Maya nga raw tapno makainanaka. Aywan, kayat mo ta ilutwang ka iti kanam? Ha? Ay, kababainan, nana. Ay na, kas kalasab sa bale. Nabayagan at ang tangdanan dak diti balayaw. Mabaing ka pailaang. Di ka madanagan, tadyak agpatangdan. Day tangarod ti pagbainak, nana. Pasaray saan nyo nga awatin ti ited ko atangdan nyo nuwa. Napatag kan iti biyag ko, barok. Taimbilang kan kaspudpudno nga anak ko. Ay na, nakasingsingpit kayo nga rod kanyak, nana aniway. Nanta ilutik tabukot mo, barok. Sigurado ngamin anaurnungang ka iti lamies. Ha? Ala, agpaklab ka dita atidug atugaw. Ta ilutek tabukot mo, Kimotaw. Anay, ililutam matan ni Kimoto aniway. Kung nakasyak ti umay mang masahikan ko ana. Syakon, Florinda, malmalpasain. Ay, ganado akpayan nga umay agilot. Kaing kailutan ni pare Kape, ada di papagda. Wanan anya pa ingay. Ay! Marye kakbud amamasahi, Florenda. Ay na, di ka na ariwawa. Itun ibagada nga kinkinni kita. Sapay dito ipapag ti ayanta. Ay, kaya't mo ay mapantay di silid ka, Florinda. Tayo ti pangilutam kanyak. Ay, saan? Dito itan. Basta saan ka na ariwawa. Ay, sige nga raw. Ikarigatak ti saan nga katawa. Ni ko makimoto ti gagarak nga umay masahiyan. Nauna anak mo na dyan nga aniway. Ay na, sakit di ti asikaswam. Tatandanan ka, Florinda. Tatang, agayataksan. Asino ti ayatam? Tatang, amangan no diyo kayat. Asino nga binaya? Ay, tatang, kayat yung nga nga agbalin amanugang ti bakag. Anya? Bakag? Sino a bakag? Tatang, da aniway. Anya? Ni aniway? Ngam aguray ka man. Apay ada aniway ko na. Ada kadwada? Ada, tatang, duwada ngay ayatag. Anya? Ay nagloko kan. Apay ngay adwa. May salaang Duwada nga rod mo, tatang. Asino ti may kadwa malaksid kini aniway? Tatang, ni Nana Florinda. Anya? Jaski ka mait? Nagadunga ayatem dita? Dagitay pa'y matbabaka mait? Isuda nga rod mo ti ay ayatag mo, tatang. Ay sinalbag ka.
Anyat kinayat mo kadakwada. Kan apay ngay adwada. May salaang Agpada da ngamin anasingpit kanyak tatang. Natinagmit tintirik nak kadakwada. Anya, maawatan ka no bakit ayatem. May salaang kumaa. No kayat mo. Sagay satan. Si kani Aniway, tasak ni Florinda. Ay, manyak tatang. Agapatan no agawam ni Florinda kanyak. Anya! Aniway. Ha? Ay, ala. Apay ngay abirbir nga sanak mailatan kimutaw. Kuwa ngamin. Sorry. Agayatak ngamin kin ka, Aniway. Ha? Ay, kimutaw. Pangasay. Di nakrabakan iti kastata. Nalaka ka mamatpatay. Ay, amangan numamati akang kakat. Kawiwitang kan. Ay, sa anak mo't amang rabrabak laeng, Aniway. Mahal na mahal ko si ka. Ay, alamat. Panagrik na ka. Siya kundi, kapintasan dito ilobungan. Kapoy day tangay bagbagam, kimutaw. Talagamit anapintas ka iti panagkita, Aniway. Ay, alamat. Anya kumamit ti kinayak mo kanyak mo ka bakit akon? Kasla, nanang nakon. Saan nga iti edad, ti pangibasaran iti panagayat ko. Basta ay ayatin ka, Aniway. Kat ayatin na kumamay. Ay, kwa. Ay, jak pala amuti isungbat ko iti dayta. Narigat mat aklunan ka adagaws. Amangan no ibagam nga. Isitugitak. Florinda, agawid tan maluman. Umuna ka, Naniway, tada ka no pa ibaga ni Kimuto kanyak. Nay, apay, anyat ibagana. Ay, jakam mo Basta da ka no napatag nga ibaga na. Ay, amo kaun. Ada siguro i-open na kan ka. I-open nga? I-open na Ada istoryaan na. May papan iti babae nga ay ayaten na. Ti babae nga ararmen na. Siguro, agpatulong kang ka. Tapno ilakad mo iti pagraywan na babae. Adar-armanan ni Kimutaw? Adan na! Sino nga'y? Ay, secret, Florinda. Mamam to malaeng. Apay apinao na mapinagawid ni Aniway Kimutaw. Apay apinaudinak. At ang amin napatag nga ibagak, Florinda. Nay, apay abirbir nga sa nakmalatan barok. Gaputa agayatak kinkan, Florinda. I love you, Florinda. Anya ka didaytan nga ibagbagam. Agayatak nga rudkin kan, Florinda. Natinagan tiriknakin ka. Ay ayatin ka talaga. Kayat ka makadin na. Aginggat mauday nga angis ko. Mabihit man laang. Adan sa kanupay masabali a kursunadam a babae. Wan. Aklo na, Florinda. Dua kayo nga ay-ayatag. Anya? Diyak kayat nga da mapukaw ko kada kayo adwa. Dua kayo, alinaon to'y puso. No kunam adwa kami. Sino nga'y ti maysa? No aklunan nakitan. Ibagak no asinaw. Ngam no di nakpay aklunan. Diyak pa'y lamabalin nga ibaga. Kwa? Ay, jak pa'y amo ti sungbat ko iti dayta. No kasta nga raw, Florinda. Diyak pa'y mo't ibagaa no asino ti ibagbagak akadwam. Alinaon to'y puso.
Florinda. Anya ti imbaga ni Kimoto ken ka. Ala! Ay na, ala, niway! Ay na! Nanay, ape about bautin nak ngay. Ay na, makilkiligak nga rod mat. Itimbaga ni Kimoto kanyak mat. Ay na! Ha? Ay, apay, anyat imbaga na aya. Ada ka di, imbaga na maipapan kanyak. Ay, awan? Ngam, ay na! Ay, tsak pulos impagaraw pa. Agayat magayam kanyak ni Kimoto. Anya! He? Agraramang kamay. Di ka mamagarapa, Florinda. Ay na, pudno ti bagbagak. Agayat kanun kanyak. Type na kano. Siyak kano ti may sa alinaon ti puso na. Isu na lang ta. Ay, dua kami kanumat nga ay ayatan na. Jak amo ano sino Jamaysa? Ay nako nakno siya lang te. Ay ayatan na ngam duata met gayam. Anya ti pagbaga maniway. Kano siya di may sa pagdatonan na Florinda. Ania? Imposible Sika abakat? Arman ni Kimoto? Na? Kahit apay, anya pagkit kita di tabagim, ubeng, agpadatala bakit, oy! Ay, gaya man niya. Ay, sige, tada papanak! Ay, aniway! Ay, papanamon nga ay! Aniway! Nay, anyway, si Kamat Gayam. Ay, ayan ni Kimoto, kapay. Aday jay banyaw, agdigdigaw. Ay, mabalin ti sumrek. Ay, kadwa na Apay aya, kaslag dardaras ka. Ada ka sa pulam iti anak ka. Huwag nga raw. Importante launay, tama nga numaunandak. Mapanak iti banyaw. Nay, apay yan, anyat mapaspasamak kingkan. Ay, Anyat ibagam kinikimuto aya. ay, Kimoto! Kimoto! Darasam tagdigos, tagsarita ta! Uraya mon arumwar di tabanyo ti anak ko, aniway. Kimoto! Oh! Aklunang kan! I love you to, Kimoto! I love you very much, Ha? Aklonan kamatan, Kimoto. Ay, agyaman na, Florinda. Ay na, pinaragsakdak ni Aniway. Talaga ka di adwa kami nga ay ayatam. Saan ka di mabalin? Amay salati ayatam kada kami kani Aniway. Ay, saan, Florinda? Dua kayo alab ko. Kimoto. Sapay la ko matamaawatan na, Florinda. Awan ti daddadumak kada kayo kani Aniway. Dua kayo dito'y puso. Kat ti kayat ko, agnaid kayo dito'y balay. Ha? Agkakabalay tayo na talo? Wain, Florinda. Minamaag day tangan aramidam, Kimuto. Doa babae ti ikabalay mo. Doa pa mo ngarod ababakay. Dua da nga rod mo ngay ayat agtatang. Pagawida mo ti Maysa. Maysa lang ti asawaam, tapno may kasar mo. Dua dan angay kasarkaw, tatang. Ay, langgaw! Ha? Mabalin ayamot ti kasta. May salaang ti mabalin mo nga ikasar. Agbasbasol ka iti kastangar aramidam. Apay adwa ti asawaam. Dua ayat ti pusaw. Dua ayat ti binlik mo. Tapay adwa nga umok ti isang pag mo. Ay, tatang. Ay, sa anak tong agbasol. Tawan mo't mapaspasamak kada kami. Agkakaida kami lang mo. Oy, Aniway. Adaman-damagakan ka. Kinuldit na ka din ni Kimoto. Sampay nga rod, Florinda. Si Kangay. Saan pa'y mga road? Nabayagan nga agdidin na tayo nga awampay na pasamak itinagbautan may. Agbada ta. Agpatingga mo la iti ararakok. Di na makulitin. Uray siya. Uray agag di nakpainagkan.
Ara ko plaang talaga. Apay, di yu ang buaya abakla ti anak ko. Ah, Ay saus, iso ano sakti da kayaw. Isina yon ti anak ko. Tabading dayday. Kundi asawa la ka na kayaw. Ngembading ka day. Pangkalog na lang iti kinatao na ti panangasawa na ka na kayaw. anya. Anak ko ni Kimutaw, iso asak ti makaam mo iti kinatao na. Iso adi yung mauray ako muldit dayday. Tabading, lalaki ti kayat na ako dito. Anya. Yawanay. Ede, andat sagsagitam Kimutaw. Dinadael da kadaan niway kan Florinda, tatang. Imbaga yung amin na badingak. Iso asininaan da kaun. Rumbaglaag ti inaramid kaw. Tadyak kayat nga agtultuloy ti panagbasbasol mo. Puray guraan na kaun. Tinapatag, saan ka ngagbasaw? Uy, kabilan na kun basta malabsot ka iti pagbasbasulam. Tatang. Ulitag may salaang ti asawaam. Mangpili kay ti may sakada aniway ken Florinda. Ta iso ti kalaysam. Yak kayat nga da masakitan ka dakwada, tatang. Nagkunang amin nga armam idaado Di kakilaglag. Tatang. Baybay amon da aniway ken Florinda. Sumapul ka iti sabali nga asawa. Natay ka ubingan na tapno makaanak pa'y. Aganak kayo kay da iti adaw. Agpaado kayo anak kaw. Manang Biyana. Pare Antong, agpaskin ka no umot da mariintang akalugaran ta intong bigat. Agpasken kunam. Anyat ukas sa paray. Kasangay ni mariintang. Na, imbag pa'y daya bakay. Tuuray bakitang. Agparti-parti pa'y lang paray. Damot kwarta na agastusan na. Ay, sa bagay mo't kit di anyat partin da ngay. Baka ka no, pare Andong. Na, ay agasam man. Ba't dilaang baka? Ano, kunamutlan agkasarang. Selebraran na ka no, ti panag-senior citizen na. Sige nga raw paray. Taasaag to anay bagtay bunangkaw. Nagsapa kay mat nga gasasan iti bunang. Parbangon pa'y laang. Way, luta, anak kaw. Tindak agpartay. Baka ti partin ni Marintang itaakasangay na. Ha? Apay, inayabanda kayo Ay, saan? Ala, apay nga rod amapan kayo no dida kayo inayaban. Kit nadamag kumit nga raw. Kababain mo't no jak mapantumulong agpartay. Wen angam dida kay mat nga rod inayaban. Nadamag kumit nga raw, luta. Uray man didak inayaban, ta nadamag kumit. Ay, basta mapanak. Takasi mo't dagitag partay no awan katulungan da. Anya? Mala, mangirwar ka man ki di ti Silupin. Taidak kila Silupin ti alam. Apay man ti silupinan tatang. Ay natatang, di kay man mangyawid iti karnen, kababaen. Mangyawid na kaya. Saan ba? Ananun yung arod ti silupin nga Wah. Isilupin ko to'y bunangkaw. Ta nadadail tay kaluban na. Anya? Ay, awan ti silupin, naibos. Uray kartunin Bawan ti silupin anak ko. Apay man ti karton. Pagika nga ro dito'y bunangkaw. Ta nadadail ti kaluban na. Apay di ka makauawat luta. Ha? Oh, pare Andong, kanyan ko nga dito ni kunti balay da mariintang. Umay kaan tayo tamot mga nern. Lapasin tagi ti daduma. Sige lang paray. Agawid ako. Anya? Apay, di ka pa'y nangan. Ay saus, apay ngay nga agawid kan. Nabsugak. Nabanugak ka nagpartay. Kaya't ko ti maturog paray. Ha? Sige paray. Indak pay.
Nay. Anyamod na tayong baklay mo nakakarton pare. Ay, tayban nagukisan da iti patatas ken karots paray. Nay. An mo mga dayta, pare. Wah. Pagabunok man paray. Nay. Kasla na dagsin mo't dayta binaklay mo akarton pare. Di mo samot kabailan. No kaya't mo tulungan ka. Ay, saanan paray. Kabailak na itaw. Sige paray, mapanakaon. Nagaduman ng tinsang petyo akar ni tatang. Anya ka di man Ay, di mo man ibagan nga inlibas ko na gitakar na iluta. Tangdan ko, dayta nagpartay. Sigurado kayo, tatang? Ay, nagalas kita ramid mo. Pagduado anak nga amam. Ay, klasim nga anak. Ha? Malaki din. Ikarga mi jay ref na gito'y akarnay. Tinadtad ko na gitaan. Nagadumat da ito atangdan yun? Kat siyempre ay, siyak ti kaunanan na pan nagpartay. Malaki din. I-ref mo na gitaan. Abas to taday ta, iti makadumingaw. Sige, tagpilisak. Oh, anyat gatangam, Lota. Gumatangak man iti sardinas, Alma. Ni, asino tagsiday ti sardinas? Siyak, Alma. Ne, apay, nauma ka ni ti karne. Ha? Ay sos, addaman baro at chismis dito'y barangay tayon. Idi kasangay ni Nana Intang, Lota. Ha? Chismis nga? Ni tatang mo talk of the town manan. Nangyawid ka numanan iti karne. Anya? Ay, iyag mong tigat gatang, Alma. Tagawid akon. Ay, sige, mabit lang nga ron. Patpat siya mo na kita tataw. Nagatilat idila na kita. Apay, aday bidinsya daya. Ang nagtakawak iti karni. Alaman. Unay matan, tatang. Kadadagpas kan dito'y barangay tayo. Da kayo latan ti tupi ko da. Di kay ka di mabain iti kas nang aramidan yo. Awagan da kayon iti managsili. Kay, anya ko matidakas iti dayta. Pudnumit ang managsilya ka. Ah? Naisamak nga agsilay. Appetizer ko nga minti silay. Managsilipin ti ibagbaga dagiti tattao. Hawan bibiyang ko iti ibagbaga na kita tataw. Man nakibiyang lang na kita tataw. Mayatang tulang dag nga rapapaw. Pakakitaam nga iti kastoy alang dag. Sa namadlaw nga dadruwer na alang dag. Kasla nagpostol alang dag. Di damaw nga dadruwer na apangikak iti karnay. Ay, apag iso na itaw, inton maminsan abigat. Mausar ko na itaw. Tagpakasar ti karo mamay. Mabusatan to na dumduma lang dit ko kahit. Pagkakita amway iti kasoy. Langday nga dadruwer na. Ay no, kastoy langan to sarag. Tamno di day baga ang managsilipina. Manipon ita. Awadag ti makita da asilo pa ngay gamak. Langdig langan. Alma palasang kaw. Umayak tumulong nga agpartay. Ha? Ay, adamot inayaban da tatang agpartin tataan daw. Ay, sana bali Uray sandak atang danan. Umayak la tumulong. Agkakaro ba tayo kagaraw? Ha? Adata. Awit kontoy langdag ken bunang kaw, balasang kaw. Ay, kwa. Sige nga rod Makaamu kayo, tataan daw. Nay, mayat talandat mo parian daw. Nagpuskol mo't deta na landag. Ay, win pari pilaw. Pasadya na ito, iparay. Nanggatangam nga iti dayta. Ay, inaramid ko Nay, apay ngay nagpuskaw. Dagdag sin dayta nang aw-awitam.
Ay, sana bali na. Basta makalangdag, paray. Sa bagay matkit di sige man nga ron ta, inak mga iti kutsilyo di tao nagparay Sige, paray. Ay, agawak, jag langdag. Tapno, di may karga dito drawer, tilang ditaw. Ipasimplek ngay karga na kitaw. Ha, anay, napunon sa matay. Dito yung dakilabol sa ti pantalon ko, ti pangikak iti karnay. 6 pack ito'y pantalon ko naman. Sige, sel. Pati ito'y dalim makadardara. Ipisok ko nito'y bulsa. Tata Pilo, ape ang mapukpukaw ka no dagitay dalam ti baboy. Ay, jakman amaw, balasang ka. Sapsapulan ngamin ni tatang ko. Awan mo't ka nun tay inlasin na adalam. Pangpulutan ko makanaw. Ay, jak amo, balasang ka. Sige man, tadamagag ka dagiti kakadwa ka nagpartay. Ay, awan ambok dita, pari Pilo. Kasi makita ba, langdad lang kinbunan to igamgaw. Di nagpapasulang. Saan ka pagpabasulan? Agdamdam magaklaeng pare, taon kanumot dagitay dalam. Ay, tsaka mo Basta langdad kinbunan lang mo ti igamgaw. Nusak tinangala, at ako masupot ng igamgaw. Awan mo. Ngalakit no awan. Di kan agunget ata, agdamdam magaklaeng mot pare. Ay, madingabin ti kasta. Sakti pagdamagan nyo. Akas laki din sakti pagpabasulin nyo. May sus ay ala, di kan agunget pare. Si kakit di mo. Malaumay ka man tayin taman kit di isyat. Ha? Isyat ko na. Ay, adaara kaya paray. Wen, adda. Ala, umay kan. Tamakisala tanto no madamdama. Ay, no. Sige nga ron paray. Mabit lang. Tinakpayla ipaigay. Ito ilang dikaw. Ita kakabsat, hindi man kita ikan iti gundaway, dagiti nagparti. Sumala, dagiti nagparti, kan nagloto, apo. Ay, parendong, intan. Wala paray. Sige paray Pilaw. Isalak man ni Esmeralda asiksi paray. Apa yan siya kaya takasalan na kita babaya ya? Ang pilpili na ito kasalan na. Apa yan kasta kayo? Ha? Pilpili na ito kasalan na. Hindi ka man ibabain dito'y pare. Umay kakit di. May sakamot pare Pilaw. Ay, anay ko, nay, apay ngay ngagtapis ka, Natumba ka matan parendong, sorry Sikan tumot ngamin. Jak mat pinigsaan, tinangdanog kan ka. Tatang! Tatang Pilo! Anya tinaramid yung ni tatang ko? Sorry, balasang ko. Isumat ngamin team mo na. Nabartag lang, iso natumba. Wala! Kadardara ti pantalon ni tatang ko! Pinagsulyo ka din ni tatang ko, Tata Pilo! Saan? Awan na mo kita. Dita ka yun. Ay! Tulungan, Dag! Ni tatang ko! Addan tay pangiluganan tayo kun ni tatang mo, Lota. Itaray tayo ni ospital. Agyaman na kalma. Awanan bahid na kita papay. Agpilpili da. Iti kasala da. Sa dinaban dati sugat ni tatang mo, iya. Doa sa kanansa. Ay, nabuto nga kamangkita. Takaslagkap sutak. Kasla, saan mo ta masaksakitan? Ay, mabit man lang. Laslasat man ti pantalon na. Ay. Ang muray ka mo na. Makikiyak dita. Di man labusan. Siga. Makikiyak. Awan mo ti sugat mo dito sa akin Ni, awan na talaga, Lota. Awan ti Ha? Anya dagito yung nakabulsa dito pantalon na. Ha? Dalam mo ti baboy dagito
Uray di ti bulsa ti likodan na. Dalam man ti babo yan. Ay! Di yung pakibihangan na kita imbulsa ka. Dagitay samot mapukpuk ka dalam dagitoy luta. Ala, agawit tayon, tatang. Mangibabain kayo. Agawit tayon! Mangibabain kayo. Pinapasol ko man laangan ni tata pinuan ng bagsol kada kayo. Ay no, makapasurun kayo talaga. Ay, luta, anak ko. Kababain ti kastangar aramidan yo. Ultimo tay inaramid yo alang det yo. Nakita na ti inkargayo a karne iti inaramid yo a drawer na. Anak ko. No, imbagak mata sardangan nyo ti kastang aramid yo. Ngamdidak matdangdanggan. Ala, urnusan nyo ti pagiyo. Agdigos kayo, tamapan kayo iti barangay hall. Ha? Barangay hall? Anyat aramidag ijay? Idarumda kayo. Sigurado pagmultaan da kayo. Ay, manyak. Mabaina ka mapan iti barangay hall, anak. Ay, mapan kayo kidde. No di kay mapan, isuda ti umay dito'y balay. Ay, kababain na anak ko. Ano sa niyo ati may babaen? Ah, Takas tamat ngamin ti aramid yo. Pag nakman nyo daytan. Manang Biyana! anyat insabon mo dito kamisita, miling. Kay powder soap Anya kamitag. Kunakmit ajay bar ti pagsabon mo. Ay na, nalaklak ka pag sabon ti powder. Wan, ngam nabangbang lo jay bar asabon. Nariga mga rod nga glabutab. Natangka na talaga ti ulam. Subag ka, abakitan. Awan babain mo. Awan urbanidad mo. Irresponsable ka nga asawa. Sika kumatisilaw ti pagtaangan. Tas sika ti ina. Saan mo? Ha? Email daw. Nagalas mati kasta pa nagsasaumaw. Para day talaan awan urbanidad kaun. Masurunak. Nasakit tinakam ko itinaramid mo. Makapasuro na talaga. Email daw. Apaya na ulimak ka. Kaslada na nagapampanunutam. Adaman damagakin ka. Miling. Anya day ta. Apay, iti kasto nga edad ta. Di ka pala na umakanya nga asawam. Ha? Anyat kayat mo asawan. Apay, awan plano masumapul mo't iti sabali a lalakay. Wano asawam. Anya ka din day ta nga ibagbagam? Amom nga main, anya, mileng. Tibiyag ti ang asawa, kit mayareg iti taraon day ta. No naumakan iti may sa aputahe, sumapol ka mat iti sabali aputahe. Di ka maawatan. Apay, di ka maumakan niya kaya. Siyaklatan na kanayon ti makitkitam dito'y balay iti inal daw. Apay ko maamaak. Kat asawa ka nga ron. Aguray ka. Apay akas na ti bagbagam. Maumuma ka na ayakan niya nga asawa. Mimil daw. Ay, huwag nga ron. Mileng. Ulitag, mileng, Tibiyag ti ang asawa. Kat mayareg iti taraon. No iso nga iso ti putahi akan kanang. Mauma ka. Mahay blood ka pa ino ka. Ma-stress ka. Kanda dumapay. Nagadwa palikaw mo. Di mo pala idiritso ti kayat mo nga ibaga. Naumakan kanya kasta ka day, Email daw. Di ka masaksakitan, wag. Pudno. No taraon ka kuma. Kay maumakaw iti kanayon apaksew aputahay. Kaya kukumamot atay adobo. Wino lauya. Anday kumay. Awanan ka itibain? Nagalas ka ti aramid maun? Kas kakatibag bagam kanya kaun sinalbag ka? Basta! Naumakaw ni ti paksew aputahay. Kaya't kumitay ti adobo.
Anya? Ilma, anak ko ya. Awanan, din ako nayayatan ni Tatang Yaw. Naumakanon kanya. Ala, husto na nang. Maibos ti busis yaw, iti ka sa sangit yaw. Itay kay pelang agsang sangit. Kasanaw kita damat babae ni Tatang yun. Nakita yun aya. Di pa'y may napanagnakan nga da babae ni tatak. Uray, Jack, nakita. Gamiso na mismo, tinagibaga. Naumakanon kanya. Ala, takasaritak tuman ni tatang. Pudno aya nga da babae o tatang. Wag, Elmo. Apay ngagbababae kayo. Laklakayan kayon. Ang magbabae kay pailaan. Ay na, Elmo. Adaya mitlin na kayan, iti panagbabay. Adda ni nanang iji balay. Kasta unay ti sangit na. Ay, baybay am nga agsangit. Uray man nagkulaidag iti sangit na. Yak kaya tayo. Naumak nga rudal. Saan man nakasta ti ibagbagayo tatang? Di kay lamasyan ka ni nanang. Bakitain. Ngem apay. Manumit atawag na binukbukutan na. Jay inam kidiya, ti pagbagam. Ibagam, tamaday, tagpapaidam. May mayat ti na parabor. Iparabor nak iti sa balay. Tapno, adun tupay nga asawa, ti dumtangkan ko na. Anya? Anyat ko na dyan, ma'am. Pinanawa kaon tama nga no makasauak iti sana na saya at nanang. Anyat ko na, anaya. Baribar mo ti panagras-rason na. Iso pinanawa kaon. Binagbagaam ko, maa. Uwin nanang. Ngem ipilit na matlat ti kayat na. Elmo. Nene. Ilbaw, umayak man. Nasayata si Murot kayo dito balay. Umay kayo, tagsarita kayo kaninanang. Ay, saan ati inam ti gagara? Umay ko lang ibati na gito'y bado ta inam. Pag naadamog ditaw, wag. Tagsina ka man. Ibatik dito yan, nagiti kawas na. Insako kami lang. Sigay, bye. Ay! Imeldo! Mabitlang! Awanan kay tibay na laklakayan! Ay! Una yan ni tatang. Apay, akas di teraramidin na. Apay, nagapa kayo ayan nanang? Saan mat a big deal? Jay nagapaan may. Basit mat laban nagdayjay. Pinadakkel na lang. Anya? Jay mat lamay papan iti sabon. Tinagapaan may. Pinadakkel na anak ko. Anya? Sino ka? Apay nga da ka dito, Katsi ka, asino kamay. Sika ti pagdamdamagak. Asino ka kunak? Siyak ni Honoria, asawa ni Imeldo. Anya, awanan kay tibahin. Agraraman na bakbakot. Sinipaw mo ti imak? Nalaingak ngagsipaw kunamsa. Apay, asino ka? Siyak ni Mileng, asawa ni Emil daw. Si Kagayam. Angam, asawa na kaiday. Saan itan? Sika ti kabit ni Emil daw. Ay, Jack Lime pagaraw pa. Bakit matgayam tinangisukatan ni Emil do kanya? Bakit pa'y gayam gamsyak? Ayan ni Emil daw. हेलो दोस्तों नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं। आप स्वस्थ मस्त रहिए, अपने अपने जीवन में सब लोग व्यस्त रहिए दोस्तों। तो हमारे घर पे कोई मेहमान आया हुआ है, सॉरी मेरे घर पे नहीं, सालू दीदी के और कन्हैया भैया के घर पे कोई मेहमान आया है दोस्तों। तो क्या बन रहा है दोस्तों यहाँ पर
सब्जी बन रहा है। किस चीज़ का सब्जी बन रहा है अभी सभी आप सभी लोग को दिखाते हैं किसका सब्जी बन रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस चीज़ का सब्जी है, मशरूम और मटर का सब्जी है दोस्तों। तो दीदी आए हैं तो भाई उनके लिए कुछ बनाना पड़ेगा, पर अभी नहीं बताएंगे कौन सी दीदी आई हैं यहाँ पर। आप लोग वीडियो में बने रहना। तो आज पूड़ी छन रहा है। पूजा लाडो पहली बार देखी हैं। ये क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि समोसा है कि पूड़ी है। समोसा है कि पूड़ी, बताइए। आप लोग लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तब बताएंगे। अभी बताएंगे ना तो पूरा वीडियो नहीं देखिएगा। अब पता है दोस्तों, ये वाला चीज़ पहली बार देख रही हूँ और पहली बार बना रही हूँ। देखिए, कमेंट करके बताइए कि समोसा है कि पूड़ी है। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो खाना तैयार हो गया है, पूड़ी भी तैयार हो गई है। पूजा लाडो पूड़ी छान रही थी तो हम बेल रहे थे। अब हो गया है सब्जी दिखाते हैं आप सभी लोग को। पहले टेस्टीदार वाली सब्जी। तो दोस्तों देख सकते हैं सब्जी कितना मज़ेदार है। फोटो तो खाना निकल गया है। अभी भैया दीदी सब लोग अंदर हैं दोस्तों, और उधर भैया देख सकते हैं वीडियो बना रहे हैं भैया। दोस्तों सब लोग खाना खा रहे हैं, हमारी दीदी भी खा रहे हैं। तो सलाद काट के रखा हुआ है, तब भी दीदी हमारी खीरा मांग रही हैं। बहुत नमक बतावत हैं। ला ऐसे कर। तो दोस्तों हमारे घर पे मेहमान आए हैं, भैया और दीदी आए हैं। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं सब लोग खाना वाना खा के इसके बाद सब लोग घूम टहल रहे हैं। और थोड़ा बाबू का तबीयत खराब है, बाबू रो रहा है, बाबू किसी के गोदी में नहीं रह रहा है दोस्तों। खाना वाना खा ली है दोस्तों और घूम रही हैं। टहल रहे हैं, बाबू पेट में है ना। दूसरा बाबू आने वाला है, इसीलिए टहल रहे हैं हम भी। बच्ची आएगा। बहनी आपकी आई है, देख लो हम पेट नहीं करेगा ना। दोस्तों अब यहाँ से लोग टहलते टहलते मस्ती कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, मजा नहीं आ रहा है सिर्फ इतना ही दूर में। दोस्तों यहाँ बाबू को देखिए कैसे टहल रहे हैं। ओह देखिए कितना आंसू। लेकिन और दोस्तों यहाँ देखिए दो सहेलियाँ एक साथ घूम रही हैं। चंदा मामा अरे हाँ ये हैं प्रिया मामी। अभी रोड पे हम लोग टहल ही रहे हैं और मामा अभी वीडियो। थोड़ा थोड़ा पानी का बूंदी गिर रही है दोस्तों। ये देखिए आसमान दोस्तों कैसा हो गया है। अब थोड़ा सा हमर बना दो ना। हाँ? सब मैं खेलूंगी। अच्छा तो दोस्तों चलिए मिलते हैं। सब लोग खाना वाना खा चुके हैं, इसके बाद हम रूम बंद। No may katapno mangriribaw na saysayat lang agawid kan. Sana ka magriribaw! Adala ibagak ka ni Emil daw! Pasnagan na! Di ka madanagan. Kasan kun nga ikamat tibagikan ka, Emil daw. Uray man ikamat mau. Di kan pagan ano, miling. Wan! Amok! Tasikan na mismo tinangibaga kanyak ana umaan na kaon. Iso sige! Itad kon ti wayawayam. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya day ta kondisyon, miling? Bayadan dak. Bayadan ka? Adaya utang kukin ka. Awan mo ta? Wan! Awan! Bayadam ti panangisukat mo kanyak. Ay, apay... Anyak kayat mau! Ha? Bayadan na kuno agdarumak. Idarum kayo iti kabit mau. Ha? May balod ka no agdarumak Emil daw. Isugag pili ka. Bayadan na kuno agdarumak. Ha? Ala, agpili ka Emil daw. Pilay! Nala, bayadamon Emil daw. Anya pagbayad ko ngay. Kit awan mo't kwarta. Unurya.
Adamot tayo nawang kwa. Kakaiso na mo't anwang ko dayay. Sige, tamang tudak tao iti pagbayad mo. Inak tumangirwar iti bangkaw, iti kwarta. Ala, ay kababain mo't kin ka Unurya. Ay na, pagbainam ko kat darling nakngaroden. Sana balay, tamasukatan tumanen ti kwartak. Inton agbayad dagiti agab-abang, iti papaabangak abalay. Ay, agyaman Unurya. Ay na, pasensya ka na. Mairamraban ka nga gas-gastaws. Kapo iti dayjay amileng. Ay na lab ka. Iso nga awan anyaman na. Imeldo, dungo. Adto'y tikid-kid daw makwarta, mileng. Yawat kun kan ka, mabitlaing tagpicture ta. Email daw, alaan na kami tiladawan, kabayhatan ti panangiyawat ko iti kwarta kin ni ex-wife mo. Wan, dungaw. Ay, mabitlaan. Apay akasapulan pa'y laday ta picture aya. Wan tapno adda ebidensya binayadak nila kaimukeng ka, ginatang ko. Ngalan, dungo, picturean na kami. Wan, Unurya. 1, 2, 3. Smile. Umisam kayo Awan utang min paid na. Nabayada ko ni Imeldo kang kamileng. Wan, nasaya at magtanagtungpal kayo iti kayag ko. Ano saan? Idarom kayaw. Narigrigat ang timabalod. Ang bilagag pa'y ta ang mga nukurang daytaw. Kumpleto dayta. Mala, bilangam. Pigsaam, tagbilang, milay. Tilar aramidin nyo, tatang. Maditikas tangar aramidin nyo. Awan ti maday. Ti manugutin ni nanang yaw. Pinalubusan na kaun ang mga asawa iti sa balay. Ay, unay kayo na ya. Sana nasaya tikas tangar aramidin nyo. Ay da, pakaragsakak da ito nga aramida, kanak ko. Iso abay-bay anak ka ni Unurya tilab ko itaan. Yak kaya tayo ni nanang mau. Apay, nagsina kayon kini Tata Imeldo, nana? Wan, imay. Ay, isumo lang nga adan asawa na asabali, Wan, padak mala bakit dyan ang isukatan na kanya. Napimpintasak mo lang nga kami tidayjay babae. Ang madlaw maabak ng dayjay babae, nana? Wan, tagpapaabang iti balay dya ilay. Talon sa kano abalay ti papaabangan na. Ay, kastagayan. Adan sapay minimart na. Kastamot ti ko na jay ex-husband ko. Agad, papanan nyo manan ngay. Inal daw sa mga agpaili kayo. Inak man agpakulot. Nay, kano karibriban nyo lay din namin sa nakalman? Ay, naumakon iti undat. Kulot mat ti kayat ko ita. Sige. Mapana kaun tanay. Agpakukuak pa'y. Kan agpa-facial akpay. Sige, babay you. Kita man numaya mo ilatoy po ko anak ka. Di kayo lang makait-it namin. Agpaunat. Intunukuan, agpakulot kayo. Kita ang payada gito'y kukok. Tay nangina cutics day taoy. Ang mauray nangina at agpaot mat. San abasta ma-erase ti cutics na nukwa. Di tati nang igastusan nyo iti siningiryo kada tatang amultana ang nagbabae? Wala, tapno dagungguna na kundi chicks. No kasta, saanan na nasakit tinakam nyo kani tatang? Saanan? Naklun kontigasat kaw. Magpapinta sa kidi barang adama agaram kanyak.
Tapakita akman jamam. Ay. Dahita ti Dior aramidin nanang. Huston ni tatang ang nagbasol. Di kay kumamutin agbasol. Nawayata talagan, Honoria. Wada, di mangriribok ka na ta. Kaintintan ti kayat ni Mileng. Wan, email daw. Ang rupat kwarta magayam day jay amileng. Isungarot asin ninakaw. Tarupat kwarta. Di nakalatultuladan. Sikapay ti mangtin iti kwarta. Ay, thank you, Wine. Nagasatak na namamu ka, Honoria. Ay, sapay ko mangarod at adinak to isuksukat, Imeldo. Ay, saan to Apolos, Honoria? Sika, ti maude, ken finale ngayat kaw. Ay, ne, at tao. Ay, mabitlang, tayo nakitaan. Anyat masapol mo, Mileng. Apay nga imay ka dito'y balat. Awan kwartak. Kwartam man. Na, anya kuma, no awan kwartam. Adaya impadulin mo a kwarta kanyak. Takunam na sino kasig siguro ngagdawat iti kwarta kanyak. Ikandak iti kwarta, tawan kwartak. Apay, kas kalasig siguro ngagdaw-dawat iti kwarta, Mileng. Adaya impadulin mo kada kamay. Ikandak iti kwarta, wano idarum kayaw. Ha? Agsaw kayaw. Anyat kayat yaw. Ikandak iti kwarta, wano idarum kayaw. Sumbat! Sige. Manuaya, tika sa pulam. 5,000. Na. Honoria, ada ka di kwartam kita. Ay, ada ije bangkaw. Ala, agrobot ka, Honoria. Kuyogan ka, tamapantay ije bangkaw. Darasem! At tutulag tayaw, kan agpipinirma tayaw, tapno nalines ti saritaan. Anya mananday ta kondisyon mo ayamit, Mileng. Masapul nga ikandak iti swildok iti binulan. Anya? Apay aswelduan da ka kat saan ka mangagtrabaho kada kamay? Wan! Ngam, kaslabayad ti pananglipot yu kanyak ti swildok iti binulan. Anya? Ha? Ngam, jak kayat ti basit a sweldaw. Masapul a gismel iti binulan ti itidyo kanyak. Anya? Ay, grabe ka Mileng. Pangalaan mi ko maitikas tagatan ngay. Kano baknang to'y chicks mau, agpapaabang iti balay. Ay. O, anya, mayat kayo wano saan. Tano diyo kayat ti kondisyon ko. Idarom kayaw. Ay, sinalbag kidi ti kastoy. Kukwam laing tasawam, Mileng. Isublik kang kan, manjakawn. Da kayo katipa kaibusan ti kwarta kaon. Jak matipalubos Mala, imil daw. Isublikan iti asawam. Mabangkrapak mait kada kayaw. Ha?